Muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Virusi ya Marburg ni iki? Viral hemorrhagic fevers ni iki? Iterwa n'iki? Ni iki twakora ngo twugarire mu gihe twugarijwe n'ibi byorezo? Ibi bibazo nibyo tugiye gusubiza muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tubanye, kanda subscribe wiyandikishe, bityo ibiganiro byacu by'ubuzima nk'ibi biba akagaruka iwawe. Marburg ni imwe muri viral hemorrhagic fevers. Viral hemorrhagic fevers ni uruhuri rw'ibyorezo bitandukanye nka Ebola, Yellow fever, Rift Valley fever n'ibindi. Ibi byorezo birangwa no kugira umuriro ukabije, kuribwa mu ngingo ndetse no kuva amaraso. Ibi byorezo biterwa na virusi zitandukanye zisanzwe ziba mu nyamaswa z'agasozi nk'inkende, uducurama n'izindi. Izi virusi ntacyo zitwara izi nyamaswa, ariko iyo zigeze ku bantu zibatera kurwara ndetse bamwe bakaremba, abandi bagapfa umusubirizo bitewe no kutabona inkingo cyangwa imiti, kuko byinshi muri ibi byorezo isi yose muri rusange itarabibonera inkingo cyangwa imiti. Ibyorezo nk'ibi biriyongera muri Afurika uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyorezo cyo muri ubu bwoko cyitwa Marburg virus disease. Marburg virus disease ni indwara iterwa na virusi ya Marburg isanzwe ibana n'uducurama n'inkende. Igera mu bantu iyo hari uwakoze kuri izi nyamaswa cyangwa ku matembabuzi yazo. Iyi virusi iyo igeze mu bantu ibatera uburwayi burangwa no kugira umuriro ukabije, ikirusi, iseseme, kubabara mu ngingo, kubabara mu nda, kubabara mu gituza, ndetse uyirwaye ashobora no kuva amaraso cyane. Umuntu uyirwaye ashobora kwanduza abandi baramutse bamukozeho, basangiye nawe imyenda cyangwa bakoze ku matembabuzi ye nk'inkari, amacandwe, amaraso n'ayandi. Iyi ndwara ishobora kwirindwa. Dore uburyo wakwirinda iyi ndwara: kwirinda gukora ku nyamaswa zo mu gasozi, kwirinda kurya inyama z'inyamaswa zo mu gasozi, gukaraba intoki neza ukoresheje isabune cyangwa imiti yabigenewe nka alcohol, kandi ugakaraba inshuro nyinshi. Kwirinda gukora ku muntu ufite ibimenyetso byayo twavuze haruguru, kwirinda gusangira imyenda n'ibikoresho n'umurwayi wagaragaje ibimenyetso byayo, kudakuka umutima, gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe igihe ubonye umuntu ufite ibimenyetso byayo, cyangwa ukamugira inama yo kwivuza hakiri kare. Kwirinda gukora ku mubiri w'uwapfuye yari afite ibimenyetso nk'ibya Marburg. Dukurikije amateka y'aho yabonetse, Marburg yaducamo igikuba hatabayeho gukaza ingamba. Urugero, yabonetse bwa mbere mu Budage mu 1967, iboneka ku bantu 29, muri bo 7 barapfuye. Yabonetse bwa kabiri muri Congo DRC mu 1998 kugera mu 2000. Icyo gihe 154 barayanduye, muri bo 124 barapfuye. Yabonetse nanone muri Angola ahagana mu 2005, 374 barayanduye, muri bo 324 barapfuye. Yabonetse kandi muri Uganda mu 2012, muri 15 bayanduye, 4 barapfuye. Yabonetse nanone kandi muri Uganda mu 2017, 3 barayanduye,
bose barapfa. Muri make ubushakashatsi bugaragaza ko 23 kugeza kuri 90% bayanduye barapfa. Iri tandukaniro mu ijanisha ry'abo yica rigaragaza ko gukaza ingamba no kugira inzego z'ubuzima zikora neza byagabanya ijanisha ry'abo iyi virusi yica. Mucyo rero twugarire, dore turugarijwe. Icyakora ibyorezo nk'ibi si ubwa mbere bitwugariza, ariko twese hamwe dufatanyije twagiye tubinesha. Ntimukuke imitima, ahubwo twigengesere dushyira mu ngiro amabwiriza duhabwa n'abayobozi bacu. Murakoze, mwari kumwe n'impuguke MT. Mugire ubuzima buzira umuze.